udario Branka Lazića. Da li je to baš bilo povod za ovakvu gužvu? Evo momenta kada neko pogađa loptom trener Partizana Duško Vujošević. Evo momenta kada neko pogađa loptom trener Partizana Duško Vujošević. Dame i gospodo, prvo upozorenje za publiku, molimo vas nemojte ubacivati stvari u teren. Podržimo budućnost voli na veri korektan sportski način. Hvala vam. Uzmi dule, Šakulekova, 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 uzmi dule, Šakulekova. Ponovilo, čini mi se ovo što glasilo da kaže oficijalni spiker da mnogo navijača da ne pomeraju konstrukciju, da ne tresu koš. Čakarević na liniji slobodnih bacanja. Ovo prvo nije pogodio. Još jednom prekid. Molimo navijače da ne trebaju konstrukciju koša, da ne bi bilo. Vidjeli ste kako izgleda, evo još jednom Vlade Jovanovića, zašto je reagovao, s razlogom kako izgleda delo Vlade Jovanovića, koji su bili korektni ove prethodne 3 utakmice, ali da se i ova atmosfera na tribinama dovedu u normalu i da jednostavno igrači ne samo kada su na parketu, već i na klupi mogu normalno da funkcionišu bez ovakvih situacija. Nećemo, znaš smo bili, to je kao sad. Znači kraju slopiti, jel? Nemoj, daj da budemo pametni malo. Čekaj, čekaj. Znate, FNP-u niko ne može da uskrati pravo kako ćemo mi da se zovemo. Košarkaški klub FNP će imati ustupljeno ime Crvene zvezde, promenit će svoje ime u Košarkaški klub Crvene zvezde Beograd.